Dobrodošli u novi tutorial. U ovom tutorialu pričat ću o jednom pitanju na koje često nailazim, a to je kada trebam kupiti novi kompjuter. Na to je dati lako odgovor jer stvarno možete i logički zaključiti jednostavno. Najbolje vam je kupiti kompjuter kad ne ispunja više vaše potrebe. Recimo vi želite raditi u Cinema 4D ili After Effectsu, a imate neki slab procesor, malo rama, jednostavno kupite novi ili je nadogradite, ali to je već tema o nadograđivanju za drugi tutorial. Recimo vi možete imati procesor i5, 8 GB rama i sve to. Nekome će to biti ekstra previše, a nekome će to biti malo. Recimo onim profesionalnim dizajnerima će definitivno trebati više rama, jači procesor, ali poenta ovog klipa je da kad treba kupiti kompjuter, da je kupite kad više ne ispunja vaše zahtjeve. I ukratko, to bi bilo to za ovaj tutorial, vidimo se u sljedećim klipama. Pa onda da kažem što trebate napraviti, odite na stranicu ets.tumods.org, mada kvalitetno napajanje, mogu staviti još jednu grafičku karticu i to vrlo jako. Evo ova tu je Radeon 7